Nilhapa Akashvani Kuhima Apung Tumalin Tolhona Kuki Program Angai Bangin Akipan Kitay. Tupo nga pang si Min Sidlo Amasan Tuso Tumakay. Kumsang ni Som Nilagup Sang ni Som Nil Sagi Sungadia State Budget Chief Minister ni Puriovin Podota. Kipumkhat diletson lekhan Sulepaw leham Chinpat Dinga Riovin Kounane. Contractor zo si kiminhum na dia dan tha ki podo velvet hi hentia Nagaland Contractors and Suppliers Union NCSUN til thumne tun to so alingin 14th Nagaland Legislative Assembly Session Gate chan na face ni na chu tu ni chun zom kit na hi Chief Minister Pun kumsang ni somnilagup sang ni somnil sagi sunga state nin sumlapai aman cha dedan simdo na phan anamangin Rio Vintu financial year sunga crores som sagi le lak som li waldo dedanin lungsu to kinezin ahi zengwangin crores le som le khat le lak som gi le khana thinglel sa a ki patna kini ahi in tu kum hi crores thumle som thumle sagi le lak li a hlasam din gin cha ro min ahin la sumle pai he state government in chu na nei ta a ahin man cha te de he tin zong ana sei phongi Deputy Chief Minister Y Petonin Frontier Nagaland Territorial Authority Bill Sangni Somnilagup chule Nagaland Jan Vishwas Amendment Bill Sangni Somnilagup po do anei te ni chung thu hi jinglebo ki he chin de hi MLA achumbe mo ki konin huki hi dan nasata a ki hial hin state dan aha to kha in thingthang le ho atupi dan het pi nei na bana ama na sei chu phat sau pi ki khan zo na the a hial khat dan ki su ta no ya ngai tu anga zetin ko na anenezin huile tui dan ha ta a ki hial na hi kin ta amizo sin thasen khoma bui pi loi de anga zetin zong ana sei be Chief Minister ni Puriovin CAG chule Nagaland State Finance Commission report thupi ta chule kumsang ni somnilenga sang ni somnilugup sunga dia ki thupi na sum thum na zong ana pidoin hi Chief Minister ni Puriovin ki pumkha dita thu a chon lekhan le paw le ham kitchen phat na dia ko na nei kisama azan hi tinimi Youth Cultural Festival masapen ki man na Ariovin nu paw atupi to hlona teni dia paw hi khang tha ho hil son dile paw kai sang di atupi na ha season ana seje e ma ki het na ven bit na thei dia themzil khot choi bu ho a zong zaw sa anga jin teni dia paw hi state chom le zat dang hon chong a tho u khat a hi tu pu a hi chihin chena hlong pi zui khat chule iki het naw ve do sa zong hi tha de he na ti ate lang ho lam hil no ya pu le pa chon dan ho hi tu a khang tha hon adopt to che diwa mo pu na thupi ta anezun nagate ki pun khom di hi thupi pe na a jing to hlona hi chilama tenimi Union Nagaland zong hin panmun thupi alo 18 ana sei be State government no ya contractor ho min khumna anei diwa dan tha phut na a to hlona Nagaland Contractors and Suppliers Union NCSUN hichi ai theilo be de ahi na ka state sunga contractor ho chalo thai se thei khat ahi ati Works and Housing Nagaland na Commissioner and Secretary ko ma le kha se na wa unionin to mun hol khang tha ho contract la lama lampi hin kisim to pan ho tong khathei ta chule tu a dan tha hin contractor ho ki he le dan sumo thei ta hung hi de he tin gi na ne zve state government in dan tha pu do good hi ni som thum sungin vet di kit ne hen tin zong athum thau na hi thai ni sim som ni le gate khu financial year to le tham ho ki wo hai ta de hi to rona Kohima tul pi sunga government office zo si chuti ki halo ding hi hito ki mana home department thupi in a sei chu department lu bo hon na tong ho office ahung kai lu wonga ta in vekolu henati tu so ho hi Akashvani Kohima akon hong ke phonga hi
vote la thei zo sin athani now aman sa athina te diwa hlatun ni sim ku le koridang assembly constituency a by election chil ha di tolona state government in sumsan ke ka alona ni khu in aphung do tai hi chi thupi hin ni khu thalo chele casual na tong ho jong hop thanan beng le sumle pai lama ki saboi institution ho ana tong mi private business ho ana tong mi the government department no za na tong hole na to ke ti po za chom zo se zong ho ba hi ve ahin la to mundung zuya akisutu vote la thei koi tabang abeza to le tham hi mo thei din muna ho wang nat phalo di wa hi vetin zong akisei thai na hi Lakid le Koridang Assembly Constituency a by-election chil hadi hi torhona ceasefire monitoring group chile ceasefire supervisory board nin buina umluwa election chai ahi theina din NSCN group zo seeding in thuhil na su do aneitan hito ki zuya thupi umkit ka a gam noi koiman meithal achom hi hen asaw hi zongle mokokchung district sunga achoi le theilo diu thupi hi zan he akun chupan anahitan thulela dan dung zuya thapul nisimli zolabu zuizom ahi lo de thu seil ha hi bebding special ceasefire identity card ne zo se zong hup tha hi vetin aki sei tha e district vai hom hon zong by election hi chamde la achil ha na te din chan ni hole thang mi ten zuidinga thupi ki so ho tho cheu hen tin tim na lengye na a hin ne zui Zing ni khochan state sunga khu dan boilo dinga Nagaland State Disaster Management Authority lama kon thulut akimui thai ni akun longleng mokokchung peren phek chiminiu chile zunopoto ho a gomal phinding ni simsom ni le ko le kohima chumukedima mokokchung chile mona gozuding longleng district in gozu ha ta asan mai the hi je phat sung le hin mun phabe ma zong kol phet chele hui le go ki tho din zong gin cha ta amu masat anezu thulut zong akimu na hi tu so khum khana din avelin tu so thumakai kum sang ni som ni legit kum sang ni som ni legup sang ni som ni le sagi sunga dia state budget chief minister ni Pyuriovin podota ki pum khat dile chon le khan chele paw le ham chin phat dinga riovin ko na nei chule contractor zo si kimin khum na dia dan tha ki pudo velvet hi hentia NCS yun thil thum nei thu so hi chan chun aki chai tai tun chongboy kim khong saya kon wa choina laki sanga zutin chom khat zo le ani kho adinga holim na ki gong zong ananga zuti